من قام فجيزو إذا سيجارة ويدي جولة سيجارة هندوين جتون أيجوز يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا جيبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون دنيانتون مقولة إسيتن جالوان كيا كانني دا الرجالتون كانني إسيدا أمو المرأة انت لاجي الصالحة غاري كتاتي ورهم فون رب جارتي صالحة إسني فاكنون إسني جا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد جالوانك يك إسلاما خطبان تينيا تأرانتنا متدورين إسيدا إلمان كينيا akkamitti guddifannaa jetti haasawni arrantanaa kuni bikka isaatitti gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin na dhaggeeffadha haasawni isaa kun muhaadaraa dheertutti haajama malee khutubaa daqiiqa 25 fi daqiiqa 30 miti garuu gorsi keenya gabaabsineetuma waan nu cufaatuu qabachuu dandeenyu sanumaan nu dhaamaati gorsi arrantanaa kun gorsa komii yoo ta'ellee komii jaalalaatiin isinin jaalawwan kiyya ka islaamaa maaltu naan ga'ee jechuun san laaftuudha jaalawwan kiyya garuu yaada gaarii walii yaaduun san jabduudhaati jecha aalimticha guddaa takkaatirraa hin khutubaa arrantanaa isinii fide inni sheekh abil aswad jaaniin rahmatullaahi alayhi rahmatan waasiya gaafa tokko jaalawwan kiyya ka islaamaa joollee isaatiini waaje maal jee seetan yaa ilmaan kiyya an isinii xixiqqootis eega isin gurguddattanis tola isinitti ooleetin jira inuma isinii ijoolleetii fi eega guddattan qofa oduun ta'in odoo isin hin dhalannellee tola isinitti ooleetin jira jeen joolleen isaa sanis jaalawwan kiyya ka islaamaa akka joollee ammaan tanaa galata tan beeyne joollee akkasiitii miti na'am yaa abbaa keenya nuti joollee gaafa turreetis tola nu ooltee jirta eega gurguddannellee tola nu ooltee jirta odoo nuti hin dhalannee akkamitti tola nu ooltee jaaniin jaalawwan kiyya ka islaamaa inni rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a ayyoo isin itti hin arrabsamne ta sababa isiitiin mataa keessan itti gad hin qabanne ta itti ol qabattan ayyoo gaariin isiniifilee jeen jaalawwan kiyya ka islaamaa wanni guddaan yoo ammaan tana gaafii tana bakka biratti gaafadheetiin jira yoom joollee teessaniif yaada gaarii yaaddanii je'eetiin muhaadaraa takka irratti jaalawwan kiyya ka islaamaa isaan gaafadhe yeroo kana namuutu deebii adda addaatiin haa deebise tokko harka isaa baasee guyyaa mucaan kiyya amata 5 ga'ee je kaanis harka baasee guyyaa 10 ga'ee kaanis tokko harka baasee guyyaa hayaaskuul seenee garii ammoo harka isaanii baasanii guyyaa yuunivarsitii dhaqanii je garuu jaalawwan kiyya ka islaamaa guyyaan isin joollee teessaniif yaaduu eegaltan guyyaa kamini beeytanii guyyaa fuudhuudhaaf lafaa kaatan guyyaa san ilmaan keessaniif yaada gaarii yaaddan malee eega isin fuutanii dhalamee miti garuu warri haya nu keessaa fuudhee warra ilmaan qabu jiraa miti abadan qalbii wal cabsuufi miti ammas wanni nurra barbaachisu jaartii teenya waliin
takkataaneetiti ijoollee teenya karaa gaarii qaceelchuu qabna malee laa an dhaleetiin jiraa jennee abdii muruu hin qabnuun isiniin jaalawwan kiyya garuu ni yaadaan ta dhugaasan wannummaan daa'iiti ta'eefuu tanaaf yoon isiniin jee kam jettan bu'an asa'u takkaan isiniin jaa wallaahi nama meeqa masgii xaaliyaanii khuxubaa godha gorsaas numa godha achi keessatti gorsa kurkummeen na dha'uun dhabe jaalawwan kiyya samaaliif waan na waliin deemu natti ni himneen jechuu ture jaalawwan kiyya yeroo sani anaa ijoolleetirraa tiyya haasa'u fadheetii miti gatii qabaadheetii miti yoo ati dhaabbattee nama gorsite hoo je'eetiin lafaa ka'een isiniin jaa jaalawwan kiyya islaama guyyaa isin ijoollee teessaniif yaada gaarii yaaduu feetan odoo jaartii hin filanneetii diinni islaamaa akkanatti nu barsiise تنا رسول كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنكه المرأة لأربعين انت لون تكا نفود أمتي جيبر وأفري في فود أمتي جالو وانكي كسلاما لجمالها بريدنا إسيتي في كدراء لحسبها قصة إسيتي في تلمدا ولمالها هري إسيتي في تصدفا ولدينها أفرفا وانما أفرن كنافي شمرتك انت لون تك تفود أمتتنا فاظفر بذات الدين تربت يدك تدينك أبدوسا في لدو تدينك أبدوسا ملكاوي يوكا حركته لمن لفها كبتوجي كوني أبارس اتنفدم نجالو وانكي يا كسلاما انت لغاري تكو يو أمانتنا لغهر ريكي سابيت abalu tokko akkasin dursine ati darda fi dursiiti isiisan milkaawi jechuudha malee abaarsaa miti jaalowwan kiyya yoo afurannu bakka takkatti qabaatte waa dubbiin tolte garuu ka isii yaachisuu qabu jaalowwan kiyya ka islaamaa ta diinaa fi naamusa qabdu beekama diina qabaannan naamusa ni qabdi ammas diina qabaannan bikiraa tana beeke isin yaachisin by default diina qabaannan wahayyuu qabdi jaalowwan kiyya ka islaamaa أمس بكبرا كيست رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله وأكرم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة الدنيا متاع دنيانتن مغولي إسيتن جالوان كيا كانني دا الرجالتن كانني إسيدا أمو المرأة انت لاجي الصالحة غاري كتاتي ورهم فون رب جارتي صالحة إسني فاكنون إسنجا الموت سنيف قويا يهدو جل قبدن قويا جارتي تيسن فلتنين إسنجا جالوان كيا كسلاما دينغد دا أصبرتي وان تكاني ميفيبر إجا كيان قرر كيا وانين دغي odun deemu jiru arramiti yoo xiqqaate amata 17 duraan isinin jaalawwan kiyya ka islaama ayyoon takka joollee isiitiin maal jetti ni beeyta nama isinitti dubbate tumaan fottee isaan jetteetitti ilmaan isii gorsiti ilammaan tanatti ilmaan isiisan namuma tumanii nama fotteessa yoon isinin jee kam jetta adii miskiin wallaamaa miskiin yoomal qiyaamaa bar kadabare waa'ee hamaa wajji hin lalle dhiiga namaa nama facaase nama horii nama saame dalagaan gaariin teenya takfiira nurraa hin gootuu abbaasan dheenee yoo ofii gaafannee malee hin jenneeni ija kiyyaan gurra kiyyaan ilmaan isii hattummarratti ta guddisteetu jira jaalawwan hiyya hattu joolleen isii hattu wasaka ilmaan isii wasaka baalage joolleen baalage waliini agaru jirraa bar asitti bar abbaan nadhii haasawa kana hogguutu rakkannaaninin wantana yoonin anfurmaata ta'e hoo je'eetitin khutubaa arraan tanaa qabadhee dhufe jaartii gaarii filachuudha jaalawwan kiyya ka islaama awutomaatikaalii warabbil kaaba joolleen teenya joollee gaarii nuu taati garuu jaaltiin nuti filanne akka ammaan tanaa joollee masaakiina daayispoora ala deemuudhaaf tarakkatu tanoo sirrakkitu obboleeyyan kiyya oduu ati hin barbaannetti si barbaaddii wanni tun cufa yoonin isin hin jee akkam jette nama laaltan nama fuutan ifirraa laalaa jaalawwan guddaan yeroo sani malee joolleen ammaan tana nama qaanfachiisti warabbil kaaba nama qaanfachiis masgiidatti ishaa'ii salaannee kadabare jaalawwan kiyya ka islaama yeroon asiin gabba'u namtiyyu tokko sigaaraa dhugeetiti hulaa masgiidaa dura darbe ancal jeetitin isa kana daawwachuu jira beete waanin isaan joo hin jiru bar
akka daa'ii takkatti waan hawaasa kiyya keessa ta'u beekuun qaba rahmata rabbiitiin nin beeka ijoolleen lama xixiqqoo tokko amata 10 mucaan kan jaalawwan kiyya ka islaama amajja lafaa fuudhanii sigaaraa san wajji dhaabbatanii dhugayyooniin isin hin jeekam jetta ni beeytanii ijoollee san ni beeytanii wanni nuti beeynu maali ni beeytanii ushururuu wal godhuu san nin sirbaa harmaan dhoyfadhaa san ijoollee teenya dhugummaa itti himuun hin jiru naamusa barsiisuun hin jiru du'aa'illee du'aa'ii kijibduu ta'uudhaan naa bar rabbii haa qajeelchuuni aboo oromoon fixee barsila maqsuma keenyatti yoo daleyne maarsii jirra ifii qajeelanii rabbi qajeelanii jaalawwan kiyya akkulumatti qajeelloon namatti hin dhuftu bar ifii taffi jetteetiti eegasii yaa rabbi guyyaa jarte amataa gadaa ati salfii duraa jira amataa gadaa daawwaa kokodhu'aati horii harkatteef daawwaa hin deebitu fitnaan feete dhufteef if duuban deebitu garuu mujaamalaa wal godhuu takka hin agarre akkas goona ilmaan keenya naamusa irratti isaan haa guddisnu keessaa uume naman qaanfachiisu ifiif sigaaraa dhuydee ijoollee teetiin sigaaraa hin dhugin jechuun ayajus yaa ayyuha alladhiina aamanuu lima taquuluuna maa laa taf'aluun kabura maqtan jee bar maqtan an taqulu ma la taf'alun gama rabbi biratti akkan wan fokkotaati jaalawwan kiyya wan jaddu atumma matan keetu ko hingon jolle didiko ija kiyyaanin agare wa rabbil kaaba jaalawwan kiyya researchi dhiyootan dalagadheetitin nillaale gosaayoo feetan isiniifin himaayoonin isinin jeekam jettan amma amara jolle isaanii didiko wa rabbil kaaba xiqqeenyaani firendii qabatti yoonin isinin jee garuu ganda isaanii abadan numa hin finne teenyohoo garaa haraamin godhatteeti bar boonaa deemti hinaaffaan qabdaniisa hin qabdanii hinaaffa eessa jirti onneen san joollee naamusa irratti guddisuun eegasii cacahuu nasattari joollee takkaatu dhufe niqaa naa godhi ni marattee hin jeen niqaa kanin si godhu maalittiin isin beekaan maalittiin isin beeka mataa kiyyaka nin beeka akka waliin jenne maayikiraaskooppii narra jira boruntaa isaa bar intalli san garaa yoo qabaatte wal iyyaadu billaa akkana godhe naguyumaa hadiisaa fi maarree haffase naan jechuuf deema nin beeka baraan obboleeso laa ummatuma wal barsiistan sanummaan si haa godhuun jeen obboleeso niqa silaa niqallee godhe baraan warra callallee fudhatuu miti beete qarshii 500 sanis hadiyyaa sumaaf haa taatu malee awwaan takka naan kannutu lillaahiin si godhaa bar lillaahi sanillee godheetin jira lama moo sadiin godhe jaalawwan kiyya anaan si gargaaraahu irratti maal taateef obboleeso ilmaan keessan jaalawwan kiyya yaada gaarii yoo isaaniif yaaduu feetan jaartii saalihaa filadhaa eegasii obboleeyyan kiyya ilmaan keessaniif lubbuu keessaniif qaceelaati du'aa'ii godhaaf yaa rabbi joollee teenya tana nuu qaceelchi joollee teenya tana addunyaa fi aakhiratti akka milkooytu nuuf godhaa ja'aati allaha keessan jalla jalaalu karadha eegasii jaalawwan kiyya bakka guddaa itti dogoggoru amma samini beeytanii yeroo jaartii teenya waliin rafuudhaaf deemnu dhikrii rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama nu barsiisanii jira dhikrii san jechuu qabna wal hadiith muttafaqun alayhi tokkoon keessan jaartii isaa waliin يرو رفو بده ذكري تنهاجون جبر صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يا الله بسم الله مكا ربي تينين والقنمتي تنا جلك أباجة چورا بر بسم الله شيطان الرا نوئي أنا في جارتي تي أما اللي وان نوكنتو رزقي نوهرتو سنر اللي إرى شيطان الرا نفقسي رسول صلى الله عليه وآله وسلم هل كان سنكيزتي الله جل جلاله فدي يو جارتي تي سنگرا غرته شيطاني اسي مجادلة سن هميدو ننجان جالو ونكي ذكريتن حفظني موش مرقانته تم لولو تي دربته اسيتي فيدا جالو ونكي يا اسلاما وبلسو قبناوي ذكريتن انكو تون سنجابر يا روزن شيطاني يو كانوا حديث برا امام مسلم سيئسا كيستي قودة سي رحمة الله عليه رحمة واسعة جابر ابن نكوفل تنيسا جابر ابن عبد الله رادو اني اوني راين تبدا اولا مساكين نكوفلمبو جابر ابن عبد الله رادو رضي الله عنهما وحيو كيستي جالو وانكيا شيطاني قودة اسني رافودا چوفد يو جارتي تيتي دوفته سرا قودة فودا چوفد اتي نياچوف ديمو يو بسم الله هنجن قودة سرا فودا حتى علماء مانجان سقراط كيسا ادو جرتولي شيطاني نمتي دوفا يهودا تهيدو نصارى تهيدو دعائي دا جالوان كيا دعائي قدو
eegasi ijoollee gaarii isaanii filuudha ijoollee gaarii nin beeka na gaafadhu masgiida kana warabbil kaaba na gaafadha nama meeqaan dadhabee bar abalu jala walittiin deemtanii habiibi anta haafidun likitaabillah maal jalaa goota kana jala umaa takka kan beeyin ni deema unnoo gaafa bira GPS hin barbaadduun hin jiru saahiba gaarii arra duraan akka dheengaddattiin yaadadha haasawaan ana haasawe akkana jettee yoonaan jette laa kadhaabun ashir hin jenne ana akkana jeetin si deebisa maalin isin hin je hin beenu naagaluu diddee bar ani maalii fi muslimummaa keenya waan akkana maasifaa akkana hin dhalle hatta nyaata godhaa isiniin hin jenne ishaa'ii booda daqiiqaa 39 waa'ee salaataa gaafaan isinii hime gaafa san khutbaa godhuu hin jalqabne jaalowwan kiyya ka islaama ilmaan keessan saahiboota isaanii baruudhaaf naaqana godhaate mee arran tana saahiboota ati qabdu fidii kottuu naaqana manarratti wajji shahafaa jennee wajji nyaannaa eegasii saahibootan isaa san akkam wajji godhataa laalaan isin hin je'e bar aboo je'eemu hin jenne abuu ramadaan je'eemu hin jenne yaadattani akkanaan je'e yaama laala shamaraas jaartiin tee haa gootu haa laaltu laali ijoollee hin jirre hashiisha dhuguun ijoollee bontu ijoollee laga harreetin agarre dhiyoo tana jaartii tiyya dhukkubsatteetiti rabbi nu cufaatuu fayyaa isaa nurratti haa dhangalaasu haakima takka dheen gurbaa dardaraa qeerroo akka teessanii doktor Saddam wahii naa dhaamne waan ajaa'ibaa waan itti jirtu nama boonsa jabaadhuu akkunumatti naan jeeti eegasi nasihaa ganda kana gandaanaan je'e bar nin qaanfadhe yeroo akkas naan je dhukkuba haaree takkaatu dhufe STI jaaniin naan je sexual transmitted infection jaaniin dhukkubneesi STD jaaniin miti kunis obboleessuma saniiti dirree dawaa keessa bakka sadii guddinaan jira eessani beeytaa naan je yaa ustaadi awoo rabbi sodaadhugaa hakiimuma naan jeen laa naan je ustaadi bakka meeqa jirti ni beeytaa naan je hin beeku eessa jirti jennaan bakka sadii jirti taan tokkoffaa ganda qore lammaffaa dachaatu sadaffaa laga harree naan je yoon sin jekkam jetta ammas jaalowwan kiyya warri qabu dardara osun ta'en warra jaartii qabu shamaraas jaarsa ka qabdu warra saniitu qabaa hin jirtu gaa saraahan in agarree masgida kana keessa akkaan dhengadda isin hin jee bar haasidni fuula gurraachaa masgid xaaliyaaniif humaa takka hin yaadu garuu maal jechuu kutuba irratti waan akkana haasa'u laa ansiif hin dhiisa haya kottu yaada gaarii yaadiif hin jiru akkaan sin jee walirra qaqqabuusan hattaa bar dhukkuba sanirraa furmaataa sii godham oduma hin himne cal unnoo gaafa kaan du'e yeroo maram dhukkuba saniin du'e ganda ijoollee ni boonti meeqa dhabne fakkeenya meeqa walii himne meeqa saahiboota meeqa jalaa hafi jaaloo hin deemin ijoollee kanaa wajji haashisha dhuge gaafa kaan huccuu maraatee darbe shamara qabee taniin gorsee jira hin taatu intaloon sangeelee hin taatu hulaa isaanii duraan na bari intala niqaaba gootu jiinsii uffattee deemte amman tan ilmaan keessan maal akkana jechuu feetanii hin dhaabbattaniifi ذكري تنانقوتا ناموس الرب قدسا كيساو أمس جالوان كي يمالي نبيتني جزء قربان كي يدل تسن حديث إسي غافتو كشي قولي حديث نيسي لافا غرو علماءين اتدل غمتي جان غربا أذانة تقولوا إيغسي إقامات تقولوا أكس يعني أكس قولي رفنس قويا تربط إرامور أكيكا وان الراقلم يو ديرته رئي لما هولا نسني تاتي يو شمرة تاتي أمو تكا علامة ابن عثيمين رحمة الله عليه رحمة واسعة حديث كان جواب سنة في سيل جامع جنو أكيد متفق عليه أصل نساء جالوون كي يو علمو تيسن أكيد سنة مؤكدة دا علماء إنكري أكا أمانتن ابن حزم رحمة الله عليه رحمة واسعة واجب الليجي قروا أصلين سنة دا جالوون كي جماهير علماء كنجر علامة ابن عثيمين طيب الله ذرا علمو تيسن الرا يو أكيد هنقول حديث شفاعة سن ديساتي الدنيا كيست جولين سن جولي هذا في أباف غاري هنتاتو جي جالوون كي هوري ربي يونو كني وانا عجب تناس تايتو مالالا والله هاسوني الراس آسا قلتين نمو أسو تجارته قويا إيدا مدورها رينا من بيتن نيبر سنان سلا قويا جمعة أدي أفتشو يرو غري أكا واجب هنتاني نمني خطوة قدو بيكا تبرا أفتي رفو قبا سنيفين كالر بيرا أدو فدمالير سنان أدي غرو قويا إيدا يوتي كالر فيتي هجو هاري نما أكا سنگوني جالو وانكي إيغسي إفيد الدواني ربي سكبو تانا إرا قدو مكا غاري هاباسنوف تانا تاينيد دي جلسة الاستراحتين مكا غاري باسف كيساو الردرو أكا ولنجن مكا صحابا يو باسنيف غوتا أكا إساني أكا تو تاريك إساني اتهمان إسنينجا بالمان إسنين سينا هاسوتنا
muhadara irratti akkaan isiniimu anis kanin dubbadhesis warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatu rabbi yaadaa muraada keenya rabbi nu haa godhu ilmaan keenya rabbi nu haa qajeelchu rabbiin ni danda'ati ilmaan keenya rabbi nu haa qajeelchu warra ilmaan qabdan ilmaan keessan dasii ija keessanii rabbi isin haa godhu warra fuudhee ilmaan hin qabaanne ammoo rabbiin ilmaan saalee isin haa kennu tuubuu ilallaahi wastaghfiruu الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وبلينك يا إسلاما ما يرتي فكينيا نملماتين إسنيت أمرو فدا جولي تيسولين وجتا وجها سوا كرا بريدا شفاتو ati isa gorsuu qofa oduun tahin ati godhi itti garsiisin san keessaa jaalawwan kiyya ka islaamaa rasulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sunnaa masgiidatti hin salaatinaati mana keessan geeffadhaa maaliif jee ni beeytani ta duraa ikhlaasaa fi wanni dhoysa dalaydu eenyu barbaadde namni takka akkasi barbaadu hin barbaanne hadiisni imaamul bukhaarii odeesse xayyaballahu tara eeganaa jaalawwan kiyya dalayduun nutiif dalayduufi joolleen teenyaas yeroo salaannu nu agaran moo kam akka nuti godhannu godhatti sunnaa teessan mana geeffadhaan isinin jaa san keessaa taarika lamaanii nurraa fixa taarika tokko aalima guddaa abdulqaadir jeylaanii rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a rasulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wasallam isaaf akaakoo akka ta'u ni beeytanii jaalawwan kiyya ka islaama aalima guddaa siidaa kana ummaan isaa nama diinaati turtee jaalawwan kiyya ka islaama gurbaa kana ammaan tana saayinsiin maal nuun jettu ni beeytanii qura'aanni keenyalleen suuratul insaan arraan tanallee yeroo imaamtichi keenya salaata subii guyyaa jum'ataa ta itti qara'u suuratu sajdaa fi hal ataa alal insaani hiinun min addaari lam yakun shay'an madhkuura san qara'amu kam ayata lammada irratti jaalawwan kiyya ka islaama rabbiin qur'aana keessatti maal dubbate gurra dubbateeti eegasi ija dubbate joolleen garaa keessatti baatii afur yeroo taate dura ka baqaqu gurra eegasi ija isaatti baqaqa ayyoon tiyya maal godhuu turtee jeeni beeytanii jaalawwan kiyya ka islaama odoon an garaa keessa jiruuti ummaan tiyya qur'aanumaa fi dhikrii gootii jee jaalawwan kiyya ka islaama qur'aana qaraati dhikrii guyyaa gurbaan kun garaa keessaa bahe jaalawwan kiyya ka islaama amata saditti inni juuza 15 haffazee jira yoonni isin hin jeekam jettan quraana nooti bar suuratul insaan lakkoofsa lammaffaa baradhuun sin jeebar inna jaalnaahu samii'an basiiraa hin jenne samii'an basiira dura ka baqaqu gur eegasi ija isaatti baqaqa ammaan tanarraa yoo ragaa naa fidi naan jettan mucaa doktor Zaakir Abdul Kariim Naykh hafidhahullahu wa ra'aa wa matta'ahu Allahu bisi'ati wal aafiya ummaan tiyya gaafa garaa keessaa na qabaachuu turte jee mucaan isaa san Sheekh Faariqii bara ammaan tana rabbii isaa haa tiksu daa'ii teenyaa fi ulamaa'ii teenya cufaatu ija hamtuu cufarraa'u rabbii isaa haa eeguun isinin jaa ummaan tiyya muhaadaraa abbaa kiyyaatti dhaggeeffachuu turte hogguutu mucaan jaalawwan kiyya gabbeetuma akka abbaa caalatti naasa'u abbaan afaan arabiffaan beeku inni afaan arabiffaa beekaa bara joollee teenya wallee fi marree dhaggeeffannaan mucaan guyyaa dhalate hunnootii wallumasii wallisaa talaga harree tanumaa fi joolleen amata 13 taanaan jimatti baateessan illallee wantan eega qabanii ilaaluu bar wallaahi waa hayyuutiin qoradha allaalee joollee garaa keessa oduu jiru baatii afurirraa jaartii ta'e warabbil kaabaan isiniin jaabar yaa jaartii tiyya sin jaaladha mucaa ati yoom addunyaa tana dhufta dharraani si eegu jirraa yoo jette warabbil kaaba mucaan achi keessa ni kofalaa yoonin sin jee akkam jette dhiyoo tana waan ajaa'iba namatti jaartii takkaatu tuutu ilmuu dhale abbaan akkanatti dubbatan mucaa garaa keessa jiru bar silaa muslima ta'e bar qur'aana irraa fagaannee mi haaree nuuf fakkaata garuu kaniin haasa'u jiru qur'aanaa fi hadiisa qulqulluu walitti haasa'u jiru mucaa isaatiin ni haasa'u mucaan isaa yeroo abbaan haasa'uun achi keessa ni gangalata ummaas ni dha'u beete na dha'u jira ni dhaggeeffata dha'uinsaas gaafa mucaan dhalate abbaa isaa agarraan warabbil kaaba ni seeqa yoon isin hin jeekam jetta mucaan abbaan irra dhufe hin tuineen bar harkan harka isaa kaninaan irra dide hatta joollee garaa keessa jirtu waan hin jirre jaartii tee waliin ni cinnicii fi ni tirrikii tana wajji hin godhiniin isin hin jaa taarika san keessa tanumaan dheengadda isin hime akka je'ee guddiseen isin himaa bar baabarreefun tanaa eega intalti teenya garaa godhatte nasattaraa san wal iyyaadu billaa rabbi nurraa haa qabu abbaa nama gurraacha intalti isii maqaan isii eenyu sheerel andarwud jaanin
intala isaa tana maal jeen jaalawwan kee islaama yoon isinii dheeresse ofiinaa godha tamaayiiti tanaa achi waan biraa isiniim Black America da isin Black America warra America kana keessaa gurraacha yoo irra laaltan akka gaafa duraa Tigreen ummata Oromoo irra dalageetti namni adiin isaanii irra dalage joolleen isaanii hashiisha jaalawwan kiyya ka islaama waan fokkotaa gaangeessarummaa yoo taate malee beekumsaan akka jaba yoo daddafee raap ta'ee baafate yookaanuu baaskeetbooliin yoo baafate yookaan jaalawwan kiyya amata 15 irraa ilammaan amata 19 yookaan gurbaan san drug dealer yookaanuu mana hidhaa jira yookaanuu du'ee jira amata 15 irraa ilammaan amata 29 yookaan hashiishile yookaan mana hidhaati yookaan du'ee jira inda barwaachi jaalawwan kiyya islaama akkanatti itti hojjete asii sunnooti ijoolleen filimuma baalagee fi jimaa malee kaayyoo biraa ni qabdi irradda lagee jira namni adii nama adii safaataan sahin jaalawwan kee islaama eegana intala isaa tana dhalaalee isaanii yoo laaltan ammoo amata 15 irraa ilammaan amata 19 ilmaan sadii diqaalaa wal iyaadu billaa qabdi sadeenuu abbaan adda jaalawwan kee intala isaa tana dubaree geeroo jirti amman tana qalbiin na cabuuf deemtii je safuu dhabuun deema mataa kiyyaan qaba yoonin intalatiyya tana wajji haasayu intalti maltaay mileenaraa bar shoo qabdi filima cufa daleeydi maal tutuutu sadarkaa tana sigee jennaan abbaa kiyyaatu gaafa joollee yaada gaarii naa yaade jetteen yaada gaariin inni yaadeef yaa ilma intalatiyya ni agartaamii jeen hawaasni keenya akkatti jiru yoo ati garaa natti godhatte high school drop out hin qaraatu jeen kolleejin seentu yoo kolleej seente ammoo baka guddaa naageessaa yoo garaa natti godhatte wal iyaadu billaa qalbii tiyyaatu na cabsa garuu ati ammallee intalumatiyyaa waan meeqa rakkoo isaan agaran hunnoo dhalanii ni agartaami akkana ni feetaa hii jeen hin fadhuu jetteen wanni si baasu barnootaa jeen joornaalistii digrii yuunivarsitii bareeddurraa eebifamte arraan tana maltaay mileenaree maaliin sabaa kana keesse sababaa abbaa kiyyaatii jetteen maaliif shamara abbaa jaalatte abbaanis dhalaa akkamii jaalatte wajji haasawaa gabaabduutti jaalawwan kee islaama yoonin dhugaa qunname Allah irraa yoon tokko gore hammeenya nafseetiyyaatiif shayxaana irraa karaa bareedaa kana isin yaadachiisee itti hojjechuu dhaburraa Allah hin tikfama isiniif karaa jannataa dildilee isin ta'e ana bidda jahannamitti wal iyaadu bilaa nadarburraa isa Allah hin tikfama anis kanin dubbadhe sis warra dhageeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatiif rabbi yaadaa muraada keenya rabbi nu haa godhu ilmaan keenya rabbi ni dandaate rabbi nu haa qajeelchu obboleeyyan keenya biyya Suudii keessatti warra darramaa jiru rabbiin isaan haa baasu hidhaa warra jiru cufaatu rabbiin hidharraa haa baasu rabbiin hidharraa baasee nu haa gammachiisu اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واحمي الاسلام في كل مكان يا رب العالمين اللهم بك نستنصر فانصرنا واليك نلجا فلا تردنا خائبين اللهم كل عبادك المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم ايدهم بتأييدك اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم ادفع الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين اللهم سلط الظالمين على الظالمين ونجنا من بينهم امنين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك كرامة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله